Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Kakunyo Trip National Awakening Movement hakash potrik rempang arajar pausan kelaplat patba ikimat trekam ni ke manifesto jangka parti nagabentak election syaka hasil atan masa District Council kebansalong hakar pawetrik rempang arajar pausan. Haga jimplat patba ika manifesto do General Secretary ke parti ba James A. Neng lasa kilang daki katwengut ki kertong jangka parti haga jingalang ke belengkot ke belalong hakamat ki durmat jangki kelawat ke jela haplau ke State Central Library. Saya Maulid, Start for Thomas Besar, Charles Salam. Kertong jong keseng pun New Trip National Awakening Movement. Kertong jong keseng New Trip National Awakening Movement. 6. Bayakun nak hatanik election NBC. Bayakun nak election NBC. Mentau senam arjar arsan. Mentau senam arjar arsan. Na. Mampi konstitusi. 6 orang konstitusi. Discussion district. Naga katsan laban maupun konstitusi. Patra maupun konstitusi. Sekarang maupun konstitusi. Discussion district. Arsan maupun arsan konstitusi. Katanda dia konstitusi. Nah, kulan scam, Anda ngelajok, Bung MDC, Ngerjai net scam, Haji Nongrim jong keseng, Bat ngan om pet seng dalile, Adu pendakut, Kasamoy terekam MDC, Wat apdeng, Jing penju, Bat jing pensioy di bubun, Iba persang ban penkala, yang kenong rim, Bat kejuban lah, Kapangalak leh mat keseng, Bat hakmat kiri krau jogeri, Bublay Islam kejak beliau trek. Akan dikepur, kinong kita sisa, kinong kita scam, bat ni ai kejik kok kesian iki baru ikan didit, bay kebab iyo ban pendek kena thong joki, bat ni kermat scam, bat ni kui naki iyo kejik job, akan di election pemerintah. Pelat juga pelat siung keseng lo bagi ikan didit dari MDC election pemerintah, dan ia kena ke matrekam. Di jingkular kan di election MDC boleh keseng. Ini sendiri betul kita di jingkular. Kebenengkong gadai banwanra ke jing trekam ke bekut ke subah ke council. Ke baar keseng kan sim ye gisin jam ban penjanai ban penbhai ke kernit ban riu sik shedil yang geriti sensyar kari India. Ke balai ban dawa badai ban penduk no ye ke paragraf 12 AA na ke kernit ban riu sik shedil yang geriti sensyar kari India. Ke basau ban penti kena ban penek pensak ban penklanya ke board like duit autonomous powers jong ke council ban lum jingtip alor barok gijaka gikuta gibdan apa uput usam jong ke council apa riu ban penlong ai codify ya geriti di dostur haga it ke hima ke ilaka apa nyau ban penklanya ke pelapisa ke council ban penti kena ban yo ke jingtip ke babenia alor ke jingjolum khajana ke sarkar jela Enam baka council ru kan tip ialah kabha kabapra ban penduk ia kejinglum kisah bean lang bagi hima baka council kabak kendai ban pentri kam hok ia ke trading by non tribal regulation kat kendai spa san pusau ban yadai ke khayi ke pateng trai muluk ban penkelai ki kat tu kat ni ki benta jong regulation kat kum ke jingyat kapur bat ban penduk no ia ki license jong ki kam ki ba ukasi ulala ban trai kabasipau ban pendan kam ya ke trading by non tribal regulation kat kendai spa san pusau ban ai musim gikun samla ban sengkam bat ban yok kam hala ke jela kam khatwei kaan kam sya ya ki bomde ki kasi ban longrang ba snong ndre lalap badon ki snong ki ba ke jat riu ki bomde ki kasi ki long girang ba snong ka bawara e ke jingma halor ka hok long trai halor ka khandau ka siap namar kata kaseng kan penbej ye grukom trekam jong kitit ihima ilaka kat kum ke jing aibor jong kaan kabakhaar kaseng kan penyo opat ye kabor ban ai issue sanad riulum silutrak certificate
da ka council bat bandawaru ban penbet thama ya ka civil tribe order khat khandai spa sanko ba khat lai da seng kan penti kana ya banan ni syakmat kan donno da kurukom thungkam ke bekut ke subah ha gunti ke badai ba khat saw da sarkar jela lengba da notification kat khandai spa proper kala penlong ban register ya ka khandau bat ke sarkar jela da ka ba pensiong nomrim na ka registration of land kat khandai spa pra ka khandau ka hap apo ka paratri jong ka siksiding ngamar kata ka seng kan yasaj ban pendam no egeni ke notification kat khandai spa proper bat ban register no iki khandau bat ka council ka bakhat san ka seng kan omri ban om shopting ban ni sekman na kamta ka daw ba jong ka jak dinrio egeni ka por ba la pelaj igni ke kot jingkular bat ya agani action MCR KPR bat kaseng kan trade apa kan yo iki jingjob kini kimat baru min budin bat peterka mereka kum gila bu jingkular mat pajak dengan perbeda gini por bala pelaj igni ke kot jingkular agani kersi no tungin tak tilang ni Kapor kala day bapinjit yaki MDC jongpi Shaka Khasi Hills Autonomous District Council bat ka Jaintia Hills Autonomous District Council ayu kinle lada ki job ke ka thong ka bakidon ki kiman ki bakongsan ki bakibu hakman kita ki de ki jingkeli ki bafidon kamman yo ya ke jubab haswa bapin lek ban tap ya ka vote jongpi ha ka arpwoi tarik rempang arjar arpsan baik ya ka program markman bat ki kertong